Now we fear. Yes, now. No, me what do my friend Mahama did my wife. Friend Mahama did dead, you know. And them and say, die show. Around same year, see Kumasi. Ama maame bi ene ne mama yensa omu nyina ahye dro be ada ne nso in fact omu kase nyina ahye na sado esi ne kunu aba be kasa ama eyewitness so abe share ne opinion said the ade ne ACC ye kwan be ne fa so eja no start ye aha Penyah blog media message ba say obe like video na obe subscribe button so na be click the notification icon so na be kire wadwen e de ama me e comment section eti eno akiri Kumasi atonsu na eho e dare bru kromu nyina ye basa Ninyan say lady be a friend and lenda kusi ajiman. Kusi was a crop coming for the din, coming for the edu kusi. Lenda kusi ajiman or a mammy and son, a mamma you oba bako. O munina ashe drobe abra eja to mu fie den with them, eja to mu, a man in our share. And as same way Abia Rosima the Kumasi dear, Kumasi atonsu dear, Busia, a chrono, Adano Osun, a Hong Kong. Linda, or 37 years, our nurse ni. Such a beautiful young lady. 37 years, our mommy and son. You said, Nenije ne maho, kone last born na, Shena Chino. You said, Nenije ne maho. I would treat if you want such a lovable mother to the children. That was our house we see, you know. Eyewitness and Omo Honomo, Edinkai Abeshe Omo opinion. Frame kwa Brahma Esa. The chairman said, I'm watching, and my wife. Oton dokunu nti obenwane dokunu nti wo sole ahomache be 3:30 na otia mu be pu na kwabran sole na enkwa na ehye nti mimi dim nika mi pie ye no na ehye gya no aso kitchen no na kitchen so na ye first yi na wo na gya na som eti mi kofa wo mafunu eti me fa wo mafunu di kan di bu first gate no eti mi bu first gate na cylinder no gi pom Jeye pom no na mintimi enwuram ana me father na ti sei me ne baba eti afa baba kuta pikas na me sumi kuta wo mafunu na tie eno e pese e budan no nanka enkra no epie ko so mo tie tiem da kwabran yi nti na me homa eti me de ade no ebupo mu na ade na ntimi amhi ana eji me nsem eno krasem na afi na eji me nsem na me tie sun and cry na me ye hu hia na ye abai no pressure me ye hu hia anya ye o na anya ye and pressure enti de ko ba ni se enkra no eno no mo ma me ni nyina hye o ma hye e do ma kogu ko fa na chi asi ama ba yi de metimi aka wo mo anu mpa che me sonne for one. Me ya doko. She say Grammy for jantu. My dear me kuno no apie aba akwajaru asa. Ma kwajon so aba me huwe. Oti me fa de anu anim wa me rejare na na me twa me ne wusie fi me teta. Eja da ha. Na me tade me si wona me timirika. Na mponya na ewo mo fra na lenda no jesu anu ase ma na mi si lenda sole ne jada ha anu ase rade me ne me na wu anu sole ye sabra no na jane ajem wa ha de na mtimika kwenya na mikunu ba ofa wo mafunu na nya na mikunu ni anu so sole o mu di bu pono na ni sa na timi butu ofom eto ofom na eja bibiti wo wom eja ni dale kase no ti bi awura ro mu yi na wo to ho ekikem baby Ojo adani This is Eyewitness account. Kwanya Jennifer so by gas and a pie.
gas and a pie you say omo ekwa na ejan de atodan ni mu a untimi ya ho hwe atodan ni mu a efie ehye na sase mesi ye no okunu a se we wahwe ne yere ene ma miensa so e de yaw na areho abeka se ne gotie papa ne mra na wo fie esi na wa ni ho me waduma mo from homa titre de me wife from homa titre de no and dem ti ya na say da ye matima so na me titem si ye nti ni banyi ho ana obi anyi ho afefo no me frɛ bio a obi ankasa ye shida ye shini na me nti bio me pia bonten me peka ye firi ho aba ha me nyaka kosa ya homache brepa mo be 4:30 me ye dwuma ba bia ni brepa ansa na me nyaka beduru ha duha no te se biako oyire no mano o mana she o masai na me mama yanse ho baba ko me mama mienu kitwa no hey twana ile o munnim se me nya davo bia me ba o me be sia be koyo Papa, ayano kuna nini? Yes. I go. La me ni diasa. Ni dia ni bi mu wai. Intimi. So when you are say more esi Kumasi abusunya anya sim kuma 2025 ni de yesi afibia de mo nsem but say 2025 de ene ma hye o ja hye ba de ehu 2025 de dey cause 2025 esi mu as ja hye nko a eja nko a fire is claiming lives and properties and I don't get it. Eja hye na no abeye de ne o no ahwe ho si emfa eja ni agro mama is cylinder wo dem no upia be sure say bibia ye intact wadum no upia o light to sisu adundum home appliances cause anything can happen. Let's take safety precautions before things get out of hands. Obeto atrewa adwen e wo comment section. Hi Penyah Block Media.